Isuse, ako se ja sad s tim sva zašpricam. A, misliš da je to nešto neoperivo? Ne znam, tak je scary boja, ta narančasta da... Ja cijelo vrijeme obilazim polako te drogerije i dućane i onda sam evo baš naletila na par stvari koje su mi se učinile zanimljive. Fora proizvod je ova Plidentina mala pasta. Fora je zato što je gel i manje je abrazivan od klasičnih pasti. Fora je zato što je odličnog okusa, baš mi se svidjela i ko u tome uživa, evo ga. Ja možeš da ti uživaš u tim jako fino okusnim pastama. Da, te paste, kaugume, nekad su ti kaugumasti okusi. Malo je pakiranje, znači nekako putno. Tako da se meni recimo ova stvar stvarno sviđa. Ono što je minus je ogromna rupa, to sam pričala u videu već o pastama. Znači, ovo vas lako zavara, onda lako previše istisnete na četkicu, prema tome skontrolirajte snagu prsta koliko budete proizvoda istisnuli. Ali inače mi se ovo jako svidjelo. Sve dobre stvari, kamilica, kadulja, zeleni čaj, matičnjak, ružmarin, florid, hamamelis, evo moram priznati da nisam s tim upoznata. Svi ti biljni sastavi su stvarno dobrodošli, tu nema ničeg krivog i super. Ja to osobno volim, te paste su mi uvijek blaže od onih nekih jako napucanih. Glavno da ne piše nigdje izbjeljivanje. Da, nigdje ne piše izbjeljivanje. Parodont Active. Prvi put sam to sad ugledala sa prebiotikom, odnosno sa inulinom. I kaže... Jesi ti to rekla prebiotikom? Da, prebiotik. Ne, to nisu sad žive bakterije. Ovo nije sa bakterijama unutra, nego sa jednim spojem korisnim, dobrim bakterijama. Uglavnom, to je recimo filozofija za kojom bi ja išla. Jer želite u ustima mijenjati sastav plaka, odnosno sastav svojih bakterija u ustima, želite mijenjati tako da imate više dobrih, a manje zločestih. Prema tome, sve što radi u smjeru poticanja bolje flore bakterijske za vas, za sluznicu i na kraju i za zube, to nam je sve dobro došlo. Znači, ili nekakvi recimo enzimatski spojevi ili evo sa inulinom, to stvarno pozdravljam i to je ok. I mehanička kontrola plaka i onda ovakva mala potpora kemijska su jedna pozitivna priča, to je ono što želite. Znači, želite oslabiti patogene bakterije u ustima. Ovo mi zvuči kao da je neki tvoj favorit svih vremena. Da, ovo je bio favorit i blaga i ugodna je i to je sve ok. Naravno, fail sa otvorom, ali ajde, oprostit ću im to. Bilo je upita u komentarima oko ovih ulja za zubno meso. I vidi stvarno u jednoj boljoj drogeriji, većoj, sam našla ajurvedsko ulje. Koji je to proizvođač i šta to stvarno ne mogu znati, to je uvezeno iz Njemačke naravno. Ovdje i nije baš da je neki mainstream proizvod, morate ga malo potražiti. O sastavu ja ne mogu puno govoriti, ne mislim se sad baš baviti ajurvedom, ali su me ljudi za to pitali i kao šta sad s tim. Koja je kao ideja toga? Šta to kao treba raditi? Antiseptička ulja i balans i sve nekako super si ti u tonu sa prirodom i to je sve ok. E sad, ja sam si to našpricala u usta, pa onda i na štapić. Za početak okus, rajncig ulja, kako se to kaže još? Užgalog ulja. Onak, fakat odurno, ali ok. Onda sam išla na štapić za uši, pa kad sad ja to mažem po zubnom mesu, ali sam si uglavnom našpricala na zube i zaključila da se ja to ne budem više špricala na zube iz vrlo očitog razloga, zato što je to ove boje. E pa sad, ja bom rađe prala zube kak treba, nego da si ovu tekućinu, jel vidiš? Da, vidim. Nego da si ovu tekućinu, ove boje, mažem po zubima. A onda bomo pričali o izbjeljivanju nakon toga. Znači, ovo je kao sa kurkumom i to. Znači, ovo je fakat jako i to su esencijalna ulja i jako prirodni spojevi. A šta dobro možete napraviti? Znači, ono što je bilo ok je taj jedan uljasti osjećaj po ustima za koji mi je jasno da može stvarno smanjiti nakupljanje plaka i hvatanje minerala, ajmo reći mineraliziranje plaka i zapravo nastanak kamenca. I tu mislim da ima istine. I opet padam na toj boji. A kaj, se bojiš da će ti biti pa da, onako, ne želim da si ponaranđastim zube s tim. Znači, ja sam to 2 put stavila kao hvala Bog. Ako neko duže želi testirati, onda testirajte, ali ja ne budem. Su ti upiti na tim tvojim komentarima bili za ovo ulje ili generalno? Ne, generalno, zato što ljudi fakat postavljaju pitanja od svugdje stvarno, od Makedonije do Njemačke, pa ja ne mogu sad znati kome točno pita za koji proizvod, ali ovo je jedino tako koje sam ja u Zagrebu za sad uspjela ugledati, ovak.
u drogeriji. Ako je kao baš za zube. Da, ovo je baš za zube, za zubno meso. Pasta koja je ovako isto meni nepoznat proizvođač, isto u jednoj velikoj drogeriji kupljena, sa uljem čajevca i ova pasta je baš malo, osjetite ju da je medicinski, da ju tako nazovem, ovako malo čudan izraz. Za početak mi je bilo zanimljivo za vidjeti kako je mali otvor na pasti, upravo zato što je trebate koristiti malo, jer je koncentracija ipak tog ulja unutra dovoljna da vas pokušaju ograničiti da se baš previše sad s tim ne namažete. Vrlo je intenzivan okus, ima fluorida, ali je i proizvod je ovo veganski, nema mikroplastika, to isto sve super i dapače, ali ona mi je isto davala ustima jedan osjećaj kao, ok, sad su mi zubi stvarno malo drugačiji. Tako da evo, ulje čajevca moram priznati da mi je bilo zanimljivo. Kad kažeš jedan intenzivan, pepermintast, ko klasične paste? Da, ne. Ili... To su stvari koje ne možeš prenijeti ovim putem kroz video, to se treba osjetiti, ali je baš specifično biljni, da ga tako opišem. Nije klasičan okus paste u ustima. Ne bih ju baš koristila sad 6 mjeseci u komadu, ali za malo promijeniti kemiju u ustima i antibakterijski taj cijeli moment, ovo je fora. Čajevac mi je za sad super. Imam jednu novost, krenuo je jedan novi lifestyle portal koji se zove lifebuzz.hr. Počeli su objavljivati članke sa mojim videima i nadovezuju se na te teme. Ja sam im na tome stvarno zahvalna i mislim da je to divno. Nemamo nikakvu plaćenu vezu međusobno. Hvala LifeBuzz, link je u opisu videa. Baš me veseli što ćete objavljivati ovo i isto tako ćemo i mi objavljivati vaše članke. Prema tome idemo sa dobrim savjetima dalje.